Kaping dewa pemekas sekdene ayam kejang an kapur tamu yang gumanti sakesidan anake buku bapo pada muntunyen saja babu ngrasang pemekas kaping dewa kesujatiane sing adolen doa padha kapening angge saliran dewane doane yani angon baku bantan sangkan namaga ragung ajaliu sangkaning pangsing saja mekone-kone ngeraos sang apa yang siwa sang dewa turmaning apa yang siwa lakar bakat gisi dewa mawa sang subaktin ideune rikalan ning idung ngajak ngatau makadilinge lungu ide yang pramukali napi gambar neka kocak saja sidera sayang dewa turmaning apa subuh lakar bakat isi dewa pasti kedonyen saja raos sang bapo separine linge lungu makanti ide yang pramatung nana mendak rare wakidon yang saja ada nih buku jadi raos sang bambu duh kemahawinan kadirase mapaina angin pesaja dewa ngeraos sang separine uwentene makadilinggih idene turmaning sampun pikukuh ing dewa yan gumanti sekadia sapunik sampun sideraos sang sane sanang astau dewa sane sanang atuti makadilinge idene ya
siki Sejeroning makadlinge lumuh idene ngacawi dengan mawasang itu kejantenan itu wantah maragu tunggal wantah maragu asikin anak idama prabawa tiga wantah maragu tunggal sakemawon separinik perbawan idene kewendaling lumuh idene wantah dadi kebawas yang dari murti saja ketah kewikan mari dedane pemekas umat sadarmu separin idene wenten tetigane punika wantah sampun kebawasang yang dari murti yang berakamu kapeng siki jagelan turang gitiang tehang gitiang sane kapetamu dan jauhian wantah makan lingi ide yang berdaru brahmu separini prolingan idene turmaneng sane kesampun kuning ayang wantah maraga tetigane punika ide yang berdaru hari ya kapeng tiga yang ngasih pemakas kaping dewa separin idene sane kaping 3 dan jawa dalian wantah makadilingi lumuh ide yang berdarah guru ide yang berdarah siwa sakti reng suang merajan astiti yang subakti marilingih lumuh idene sane kebawasang sesakti ini punika wantah mejanten turmaning patut pisan ngastawi ide linggih idene wantah ke kering pemerajaan agung kador lungo dari yang sanggah kemulan rikalaning sekup alit sane mangkin bawa sang ditiang rikalaning ngacawa makanya lingih lumuh ide yang bertaruh Trisakti ini dan jawendelian mau janten kesampun ring sangah kemulan sangah kemulin lan nah pokok itu yang saya piterangan bapak ini